indaba ke enkulu le malithizwe zanini kimi nina nonke nikhatheleyo abanye bazozibuza ukuthi mayetha size kuye kuphi khona futhi naleyo umthwalo mini esithwele na ngoba akekho umuntu othwele kodwa lithi izwi lina nonke nikhatheleyo nenisindwayo izanini kimi imthwalo okhulunywa ngawo lapha akukhulunywa ngomthwalo ubeke ekhanda kodwa kukhulunywa ngomthwalo wenhliziyo umthwalo esuthwele miningi izinhlobo ngezinhlobo kukhona umthwalo esuthwele wabazali bethu lapho abazali bethu basizala khona bagcina bengaphethelananga savela thina singamazi ubaba singamazi umama lokho ke kubizwa ngokuthiwa ke umsamo womuntu ke osuke uphelele abantu laba abathathane bangena emshadweni bakhumuzi bazala abantwana lo mntwana ukhule emazi uyise emazi unina namhlanje kunezingane ezihluphekile kakhulu ezifika lapha kithi singabefundisi zithi manje baba nginenkinga ubaba kangimazi ubaba wami angimazi futhi ubaba wami ngiyezwa ukuthi akazange aphethelane nomama manje ngineyinkinga ezinkulu kakhulu manje angazi ngizokwenza njani simkhombe kuShembe uma enenhlanhla uShembe afika amhlahlele indlela kodwa yinto lena euhlupho kakhulu ehlupha abantwana babantu abakhona kulesi sikhathi esikuso namhlanje njengoba abantu bathola leli lungelo lokuthi ke sebengayizalela nje isinoma kanjani into ayikade ingekho ngaphambili esikhule singayazi kukhona ke imthwalo eminye esizithwalele yona thina imthwalo yokuhamba kwethu ukuhamba komuntu kuyamdalela ukuthi agcine ethwele imthwalo lo mthwalo lowo azagcine omunye ngenxa yokuhlupheka esekumthwele asekuthwele asephezulu kwakho ngenxa yokuhlupheka lokho agcine athi umuntu cha bobo mina ngabelwe mina nje ngabelwa mina ukuhlupheka icela ukusho ke balaleli bami ukuthi uNkulunkulu lo owadala abantu akekho umuntu wamdala ukuhlupheka uNkulunkulu bonke abantu bazelwe emhlabeni badaliwe uNkulunkulu babusisekile abantu uNkulunkulu kuneziphiwo ngeziphiwo abanikeze zona omunye uphiwe lokho omunye uphiwe lokho yalezo busiso ke ekugcineni kosuku zigcina zishabalaliswe yiyo lemsamo esikhuluma ngayo siphinde zisabalaliswe ukuhamba komuntu uNkulunkulu ke akakaze aphe umuntu into embi kodwa ukuhamba kwakhe umuntu ikhona ukugcina umthathe kumholele ebubini usho kanje uJehova amen injalo ke le ndaba enjena bantwana basezulwini ngizothanda ukuthi ngibonge uNkulunkulu uNyazi wezulu sazalwa sibathathu sithe kusenjalo sibathathu sesibadala nje sisingaka wahamba umfowethu ekhaya ehamba njengomuntu oyosebenza ngasala nodadewethu eganile udadewethu nami ngakhumuzi sahlala iminyaka waze wahamba udadewethu sibalisa ngaye lo mfowethu ukuthi kanti kasabuyi ngani wayapi waya kuliphizwe mhlawumbe sowafa nezibona ukuthi zayifika zisho ukuthi sowafa kaseke emhlabeni ngabika kuShembe ngibuye ngime uqhubeka isikhathi phinde ngiqale phansi wahamba udadewethu emhlabeni ngamncwaba ngasala ngedwa nginosizi ngoba ngiyazi ukuthi uma kukhona ilunga lomndeni elingazange libekwe ithambo emhlabathini inkinga leyo ebalwa kanye
nomsamo uma kukhona izinto ezingahambanga kahle ekhaya. Ngangikhala ngithi Shembe, noma ngabe umfowethu akasekho emhlabeni, kodwa uNkulunkulu wami Nyazi bezulu ngisize ungitholisele ithambo lakhe. Ngilifihle nezingane zami zibe nomlando ukuthi ubaba omdala nakho lapho esambeka khona, ubaba wethu nakho lapho esambeka khona. Yangihlupha lento kakhulu. uNkulunkulu ongahlulwa ilutho, uShembe, hayi balaleli balomsakazo, indaba kaShembe inkulu kakhulu. Uthe nje izolo ngilapha nje ngoMeyi, bengilapha ngoMeyi Ebuhleni. Uthe uma uMeyi seyophela ngathola umbiko othi kukhona umkhondo otholakalayo ngomfowethu. Ngagcuma ngaya phezulu. Lo wayefona uthi ngithi mina utholala kuphi uthi usemlazi kwaN. Lo ngifonele uthe thinta le number. Ngagcuma edokodweni ngathatha ingubo emhlophe ngayigqoka ngashona ngaphakathi. Ngathola ingane nkosazana. Ngibike kuBaba nkosazana, sengithola umbiko lo mfowethu wayelahlekile. Sengizwa umkhondo wakhe. Ihamba ingane ibike kuBaba. Ibuye ingane ithi uBaba uthola kuphi? Ngithi mina nguthola emlazi. Iphindele ingane ibuye ingane ithi uBaba uyakwazi ini khona lapha? Ngathi baba kangikwazi khona, kodwa umfowethu enginaye lapha ematikwe owazikho emlazi ngizothatha yena. Wathi iNkosi kubusise. Ngahamba ngamthatha umfowethu lo lapha ematikwe, sahamba naye. Ngathi mangifika sifika waN emlazi lapho besidirector khona. Lo wayesidirector wathi nizobona ingane, ngizomisa ingane emgwaqeni igqoka into ebomvu. Manje fika kuleyo ngane ningabe nisedlula. Ngempela safike sama lapho sayibona ingane, wayesephuma lo muntu ekhaya lo mama oyiphoyisa. Wathi wena umfowabo kaSibani ngathi naye mina. Wathi woza, wathi hamba qhubeka kancane uthi uzoyibona indlu enegarage elibuye emgwaqeni, ngizokufica khona nyezi. Ngafike ngama khona, lafika leliphoyisa lanokha kule ndlu lena igarage leli, ulale garage. Uyaphuma lo muntu sokuyikhehle elikhulu. Futhi swashawana istroke, sekumuntu nje, sokuyinto nje. Uhlala yedwa, akadli nakudla. uShembe uNkulunkulu. Hayi, ngavela ngakhala inyembezi. Uma bemkhipha lapha liyabuza iphoyisa lithi uyamazi lona na? Uthi kangimazi. Uthi kangazi. Awumboni? Awumfanisi cha. Hayi. Lithi iphoyisa ambuke kahle. Athi angimazi mina lo muntu. Ngizomangala. Iminyaka ayihambile umfowethu, amnyaka ngama-30 neminyaka emine. Wahamba ngo-1986 kuze kube manje 2020 ima uShembe embuyisa. Base ngithi ke mina ke ngoba uthi kawumboni, uyathanda yini ukuthi ngutshene igama lakho uthi ubani? Wathi ngubani mina? Ngathi wena nganoSibani bani? Elinye igama lakho uSibani. Wathi hawu, kanti ubani kanti wena kanti? Thi mina ngumfowenu. Umfowethu ubani? Thina kanti awazi abafowenu wena, usena abafowenu nina manje. Uthi hayi noma ngabe ngibaza abafowethu kodwa nje angisabazi mina manje, asazi lutho mina manje. Ngathi ke mina ngingusibani bani? Hawu, wena ubani? Ngathi ngiyakuthatha. Bonqaba. Wathi ngeke ngihamba. Wathi ngiyakuthatha. Ngathi ngiyakuthatha ngizakushila. Ngoba cishe ngaze ngafa kwamina. Nezingane zami cishe zingayishiya, azimazi kusho ukumazi, wahamba sengakabi bikho. Inamadoda manje amawanqa. Babhilita nalabantu ahlana bathi cha indawo yakho ayisekho la.
uma sesitholo wakini ingakho nathi besikhathazekile lo umfowenu utholwe yithi senze yonke iresearch ukuthi sigcine simthole bathi nje sisakudinga ngamlayisha emotweni ngagoduka naye abuya ngezonyazini baba ngimtholile uyaphila baba uyaphila unjani baba hey sokwaba inkinga nje ngoba nasemadlebeni akasezwa la uye washawa na stroke manje nanje uyaqukulwa uyathathwa uyabekwa wathi baba busa amafutha alanda amafutha wafaka umuntu wakhe ngabuyile ekhaya ngambhava ngamgeza ngamchoma futhi namhlanje insizwa namhlanje uyahamba amen usehamba sekwazi ukuhamba nje ahambe ethe izitolo into engangayathi izokwenza kanjani ngakho ke uNkulunkulu lo esimkhonzakho uNyazi lwezulu simbabaza leyo umsebenzi enjalo bantwana bakaNkulunkulu ngiyabonga ezulwini